Buyisa Isithandwa batho abashapile ngaditena uthini ukukhuluma yawusmayilisa yabashabayini toshapa kaditena Tsoba mujolo wanyisa so Buyisa Isithandwa, what do you say about that? Okay, mangikhuluma ngebuyisa isithando ngikhuluma nabantu umuntu othi yena bekahlala umfazi umshiyile uthola ukuthi uhlala nalomfazi it's been 15 years, it's been 20 years, lo mfazi lo umfakile nokumfundisa wamfaka isikolo yena maseka sebenza sekabona ukuthi ungcono kunawe okumhlambe wena uqale impilo naye from scratch angasebenzi maseka sebenza sekabona abangcono lapha emsebenzi abafundile njengaye okay awusale type jona yakhe hayi jona so ngikhuluma nabo baba othi yena umfazi uhambile ufuna ukumbuyisa iza uzobona ugogo. So lempande engisebenzisayo umkhulu ngiyenza